Srećan ponedjeljak, dragi Vitosloveni. Ministarstvo kulture i povremenog sećanja objavilo konkurs za projekte koje neće talasati, provocirati ili zahtevati pare. Posebno se cene projekti koji mogu stati u fioku, jer bez dobre fioke nema dobre umetnosti. Nacionalno pozorište Vitoslavije otkazalo premijeru zbog nedostatka unutrašnje motivacije. Glumci su motivaciju posljednji put videli 2014. godine. Nadležni kažu da je to i više nego dovoljna motivacija. Savez nezavisnih umetnika proglasio nezavisnost od svega, uključujući struju i grejanje. Još samo da proglase nezavisnost od hrane. Umetnici se zahvaljuju državi na doslednom ignorisanju. Vesti iz sporta. Kliker Vitoslavije spremni za novu sezonu. Staza je kriva, ali poznata. Organizatori poručuju da uslovi nisu idealni, ali su naši. Sudija već umoran od pažljivog posmatranja klikera i traži beneficirani radni staž. Organizatori tvrde da je sve regularno, samo dok je interesantno. Zabava je uvek iznad krutih pravila. Vitoslovenski kliker savez potvrdio je da je suđenje bilo po ustanovljenim pravilima, osim u ključnim trenucima. A trenuci su ono što se pamti zauvek, bili oni nameštali ili ne. Ti trenuci su, kako se navodi, otvoreni za interpretaciju, ali samo od strane stručnih lica. Komisija za regularnost takmičenja zaključila da nepravilnosti postoje, ali su deo tradicije. Tradicija će biti očuvana i naredne sezone. Ona nas je održala i ko smo i bez iste. Ministarstvo fizičke kulture i moralne snage poručilo sportistima daju maksimum, ili barem utisak maksimuma, ili što bi rekli na trulom zapadu, fake it till you make it. Nekad je važnije kako nešto izgleda, nego kako stvarno jeste. I mi Vitosloveni to najbolje znamo. Sportisti Vitoslavije su fizički spremni, mentalno na čekanju. Osnovana je i katedra za psihologiju sportista. Psihološka podrška bit će uvedena čim se utvrdi da sportisti imaju osjećanja koje nisu vezani isključivo za novac i ostale privilegije. Podsjećam vas da će se nova trka, KBG, Klikera bez granica, održati u četvrtak. Kao što sami znate, to je izuzetno brz i zabavan program koji širi ideju vitoslovenstva u najčistijoj formi. Program Vitoslovenske radio-televizije je tu samo zbog vas i nas. Ugodan dan vam želi Božidar Boža Horvat i naravno, pritisnite volim, like, podeli, share i pretplati se, subscribe.